Dobro jutro, već je svako dobar dan, ja sam Dragozet i u ovom videu pokazat ću vam svašta. Budite s nama jer danas nedjelja i radimo kuhanje s Dragozetom. Danas kuhamo hrenovke. Prvo trebate imati lonac i poklopac i hrenovke. Onda uzmete vode. Ne treba vam sad ovaj lonac od 50 litara, ne kuhate svadbenu juhu. Onda stavite vutricu. I to čekamo da zakipi. Dok čekamo da zakipi, pričamo nešto o lotke, pričamo tamo, idemo se na vatri, ne. Plešemo uz vatru, prizivamo kišu. To bi bilo to za prizivanje kiše. Ako nam treba, skoro je odletilo. Stavimo ovako. U sredini. Malo delamo dijemačak. Koji nas ne vidi i na šljivi 5%. I ovo još nije prokipilo. Malo čitate lektiru. To je bilo to čitanja. Napišete zadaće koje ste imali u školi, napravite papirologiju koju ste imali na poslu ili ako gledate nakon. Nešto napravite, riješite križaljku, osmosmjerku, rebus. Rebusi su stvar. Dobra stvar. Recimo da je zakipilo. Au. Biti ovo, otvori me. Ne bomo s nožem. Jer, auč. Jer postoji šansa da hrenovčicu prebudemo, stavimo te nutri, 2, budemo 3, naške budemo 4. Padne dole. I 4. Ovo hitimo, više ne treba. Bacimo u otpadke. I čekamo 5 minuta. Bilježimo. Sad je 59. Malo se igrate vikinga. S mačkom se zapravo. Evo usro se. 5 minuta su prošle. Učinjeno je, možemo ga vaditi van. Vodi ga ven. Tamo već. Sve bude mi opet uz nas. Ne mre ga zgledav. Pazi ovo. Sad kad eksplodira. Jedan. Banci. Skoro mi ovako. Sad ću ja. Prženu kobasi. Samo ovako kraj ovako.
To isto stavite, malo će biti poteškoća samo naravno. I ovo isto zapiknete i to je to, gasite vetricu, malo se igrate ovako naravno i to. Nakon toga lonac operite, vratite ga na mjesto, to je to. Spremni smo za jesti.